manje ke abantwana baleli bandla bagcina sebehlubuka ontanga yethu abaningi abaganwanga amaNazaretha abaya ema-university nasema-college neyintombi zontanga yethu ezaya ema-university zagana abantu abafundile zogananga amaNazaretha. Angisho ukuthi mawugane iNazaretha esho ukuthi uzibugane kahle ngoba phela umuntu angisho ukuthi mawugana iNazaretha uzibugane umuntu obhedayo wakekho umuntu oyibandla umadoda ngathi nisayidalo lina futhi phela angithi ngenze kahle phela wagana ngithi inkosazana nasi behlaza angithi ngenze kahle malo nje umbone bese ngisacinga nje ithi asimakoti ngapha angazi phela phela ngagana ngumthetho wesibebandla nginasibehlaza nami ngimthiko yashembe umbona nginjena nje senzengasala ngentamo hey umuntu nje kahlahla yakho umuntu oyibandla umuntu kahle umuntu angempela ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe nangoku umuntu akekho umuntu oyisikhundla ngabe semsebenzini ngabe sebandleni akekho umuntu oyisikhundla ngoba bonke abantu abakhaliswa shembe namhlanje bonke shembe bakhaliswa yithi esigcotshiwe.